reba hindukire ne kushyikiwaho Kakoba Institute Rutagarama n'ababarya Stint Hardware. Musibireje bagenzi banje bari aha program reba hindukire nakushemira omnonga hashweka cya kabiri esabite yahwire tukaba twino mwami Jibu mushana kandi nizoberi twagaruka nawe ahashweka cya kabiri. Program reba hindukire netishibwaho Kakoba Institute Rutagarama twine na barya hardware. Reka nyakiro mjenyi witu aha program kunko muryebyo omutebe kanisani betko mujana. Twenda tuhereze services tuzirete hihi n'abantu ba eriyeji kuko najigamba kuruga bwezu kuza kamwenje kuza ryantonde area yona tureba ngo erumwa amashomero nangu tukora research umuntu atandikira paper tuwereka amashomero garumugera kigera ki tureba ngo this is something we can present to the National Council. So tukitomo national and tutandika turonda abantu abakubimanya batwera. Of course we are secondary school teachers. We can't claim to know all that. Tugera technical kuratsi batandikira ebitabo tugera tuzomo National Council for Education nanguko beja kutaye ikipapura cyo kubanza beja kutureba tutakagire hareka tubanze turebe mwi kuba mu vocational school no to aba meeting ukashaha kar good enough kutandikira university okay mbitu areba kandi bimara okay ito twenda kwiteki ahabweki ito police yiti nejya kukira abase kizare kindi kizare kindi mbwenu muje tuboreke hatuza turugaha college tuzaha secondary school nane niryanyu mutite kamwina mani tubarita kuno tubatombase kemera hariya tuborekita kiti tushuma turaboko tugera tete twetorora nyushka tukaretwaha kutwashira mbore ko mcyara wanje mubanjura umushishangira akagandura umucyara ubona bezire kutureba kumanya yaba tuqualifying kutunga university agandura umucyara ati university kwerabe yatandikire atubeje bakutere muhoro atubagite meri horo ntuwe kamera steward wa makerere atabukuba omukazogu akozura umurimo gw'amani kureberera umushijogu ino buri buti kubasa gukora ibintu bikagumana bigenda mazo ataho nho namanyire ngo baza kudutereza bamarwa okay I kept quiet konka kakimanyi within you ngo answer neza kuba yes tungama tuzahariya umushishambuze kibuzo ati Mr. Gumshananti atugira ngo nge nejo yawe nti atawukam ngwita keriyo kuhereza university aho kugira ngo university neza kubombe kwa neri yawe kandi iwe ryo misho kandi karyo nteneri yanje atoka rutungota mugandara tako ntitakaha ukaguriyo mwanya gwa cyubura erihika ya cyubura yaherezaho omuyihwa who was my grandfather Kasheija yashwera yazaraha wabiga yashwera yanzara ninye mwana wukubanza yansigo mu mwanya gwe mbwenu omwanya gwe yansigiremo hatawe imyaka 20 afire kandi ngwinyire cyapa hatuno mwanya gwanje mbwenyo nagira ngo tutandikireho university tindi kureba kinashobye amushishogo I'm convinced beyond reasonable doubt omwanya tugwine mbuyana yona ntabwo icyo no mwanya you are right kugira ngo gutaha university kandi obokozere cyango umu eriyeji no muhangari ya Uganda kugumya kwizina ryasho nashwenkuru naki nabwo nigi ngutegeno bageta rwa Biga Road okay Uganda University ryaharwa Biga Road ndeba netandikira ari haruguru itandukana na Rwabita Road konke yitumwe tubakagitere chorus so that is how Uganda University came
into being. Okay, so mutwire muri abantu bakoragana hamwe kurugaha izoba ryo kubanza neja obu twashitamu mu kahoteli tukanywa chai. Okay, tukakuryetinga ekigamba alliance. All right. Since then we have been together. Okay. Kureka muri kutwagire kutandika college hayongeramu 8. Okay. Abantu bingi noshanga batandika ekintu kimwe kukoragana hamwe babura kumara emyaka eri kurenga 3 konka iyo kurujirira wagambe 2021 mpaka negisha mu kibayo emyaka yagenda nikija numukikora muta kugira ngo mugumana mukwatanisa taramkwibana tarho rwanju mukahika mukakora ibintu bingi munonga nkebe watugambira. Number 1 abojo abagenzi banje nimbakize emyaka nibandu respecting. Icyo njya nikikuru munonga. 2 omukunta mwekitinisa nanye nkibatamu tindi kubasa gukora kintu cyona toba tutekereze ngo habukwa ntondo kubakize emyaka nango ndo cyakwakiriye cyaho naho nkatukuwaje uti nyenda ku interviewing. Yes ninkikiriza ninkikora cyabakiriye cyaho naho konka nintekwa ku reportinga officially kandi nibagambira habwe cyo nakikoraho naho. So okwesiga no kukuwagamba no kwinji mnoga nibanta mwekitinisa nkayishebo kandi nanye batamwe kitinisa nka colleagues not bana banje. They are my equals in as far as business is concerned. Yes. Nutwingana ntutesa kumwe ntwikirizana kandi bakunya ngo angu mzee washobya ninkikiriza ngo nashobya kandi nyetisa nsabo kushasiba. So ntwesigana munonga. Okay. So mbwenu kuruga obwo tandika kukora kuruga buriyo bwoza kitunga okwiha kwesi yutiye iyo waguzire mpaka negisha obasize kwesevingira ibintu birukushaki obasize kweyihira muki ekintu ekyo kwemerera ho tagana amagoba ganje. Okushomesa abana. Okay. Ekyo njya nicyo kikukira. 1 okushomesa banyanyazi habwo ko nabiri ndikitunga. Abishiki babiri baheza P7 omwe bamweta Kyebambe ondijo bamweta Gayaza. And of course my father akata kukibasa yangambira atabana atabishiki bashikire umwe bamweta Gayaza ondijo bamweta Kyebambe njirenta ntobarite mbarara nkashopingira abana abo reba munyanya z'ubwo muto washomere Gayaza abere nanyusa ati ngo akabari omwe haro bake ababere bene suitcases zezi expandable ezo kwanguse okongera mu bintu and she was right atakwa nkani nyihura ngo ndiyo muntu webeyi nishomera Gayaza nyine shandukiri expandable evinwe bake munonga ati okukangora ikintu cyo muhindo. So okushomesa abana batata okuba kwata mukono nangu nakutari kubashomesa kuba kwata mukono cyo cyonkani impranchi impa pride. Okay. Kureba ngo tari umwana urukwefuza ati no kuba tata yafiye nkaremwa nkashanti nabwo no gwakubareba no gwakubeta wababuza tari urukwisha kujya ati nkaremerwa ha leveji ahabo kuba tata icyo akafu. Ekyo tikikuru muno. And I think ncho number 1. Okay. Number 2 no kushomesa abana banje. Yes. No mucyara wanje. Tukabashomesa hari umwana uri kugira ati nkafero mengi abo sente ko. 3 no kubasa ebitutungira imbwe mushati nkegenju eji hona tubakwisha joni y'abapangisa nkajombeka specifically ngo senior staff members of university bararumu ejo investment ona tichikumpa pride ngweno kunde ibiro umwanya gwafunda twagura itaka oko ubugaramo ko bahito mukatafari omuruka gwa karangara ngweno hariyo kuzire yo mwanya iwe nkeka yawe nkeka yanje. Okay. Nambwe hati ntwantuza kuzayo niho turiyo to developinga kutayo farm yente maybe n'urutoke
ndene bakagumana bihaye ibintu byo kureberera abarabi bari aha. Kandi n'ikindi nurebana naha hatagumana hafunda ntagira urwaye. So you never know. Na negeje ntubasa kugira rentinga aba university ito tufuriki tuzikuri. So twine umwanya gutu kwasa kuzamo. Tubyiriye kebera ntarungi tari kugayisa konka tutukaha developing to the maximum. Ekindi ekiri general ekindi kusimira ruhanga munonga kandi we some people nabase kutakireba mpwerere abantu bengi abana bengi abeshike naboju kushoma kubashomeseza ha sente zanjye. Isn't that an investment? It is serious. Ushomesa abana abimbase kwera from P4 haruna hiro P4 akana raro mwitu tatanwe yabera muretsere umwami Stanley Maniragabo n'umuntu w'ikitinise munonga konka akaje mwita ryo P4 kunaba ninza kitunga yagabwa na heza P7 kuyangiza atatu first choice ngite hito gite kitunga nyukanta kwa basa ntunuja kwa basa akonyo kandi manyangu natungire yo mwanya go kushomesa yu ndiwe tayu umwana ija kikiri tekate ko mwana rukuruga kuriya irimya yaboragire yoko kuko ari yabatengoko akatene nankito mu kigeri namutwara namushopingira namutakitunga yatandika senior one. Yo kirya program niyongera kushemerwa konka hadakikeje turiyonzo mukahumuro konka nyenda kumanyisa ngutwine Kakoba Institute Rutagarama. Kakoba Institute Rutagarama neshangu murimbara kandi baherezo bwegese bwo mutindo. Omwana ohereze senior ya kano hereze senior ya mukaga. Otabona bona yohereze certificate otabona bona karonda ho kushomera hakuburire Kakoba Institute Rutagarama. Reka tuhumure.